kuleto letiphuma emigwacweni Maswati lamahle itraffic ifasile kakhulu lokwenta ukuthi kusuka eMbabane uye kaManzini kukuthathe lokungenani ema-hour lamathathu solomane unyelela kancane lapha emgwacweni ngoba itraffic inyelela kancane kuhle kwelunwabu noma ke kwemnenge lokusho ukuthi nangabe uya edolobheni tiphathele nje kwekungiba endleleni ngoba utawulamba udzinge nekunatha emanti wendele ukuthi nangabe lapha kumalagwane ethunzini lokufa uthola ukuthi sekukhona lesitijanyelwe bophephela dasetilahla phasi umthwalo tilala ngemhlubulo tiyabhembesa itraffic yaseyaminyetelana ayisakhoni kuhamba ungathi khanzi ke sewunqatela etulu ukhuluma wedwa njengemsakati kodwa ukube unako lotawuphothisa ngako inhlitiyo ucime umlilo njengemanti ngoba lo khisimusi sewende ukuthi lithamo letimoto emgwacweni libe setulu kakhulu kube nesiminyeminya emgwacweni ngako ke yiba ngumuntu lonesineke nalongakajaki utitshele nje ukuthi awuthatha ima-hour abe mathashwana solumane ubeke kancane uya kaManzini uphathe nestima mlilo amen.